Fia whataro whātui. I nei tū lau le whiawhi ia o le mātu te pua sawa tulawa i nei i le Riverside Complex i nei Uloloa. Tas whia whatari mā lō ia a le awainga Craig ia pe ona lau loa e fōi. Ia o le ua amata o tu saul whatari mā lō mō le ua amata o na e ila tu mō li fōi le Christmasi. Le pe ona se sira mai mō mai ai mātongo fio ne mori. Ia o stala mai whape le i ele uma o le fatua ngale fka faka ika matua to sanga uma lava ia o nei lava falta malo le Riverside Complex e fai lava la to moli o Christmas ia e pe ona ito sanga uma te minei ia o le fatua amata le fatua aki le po nei faka ika ia faka kala lola ia le ile asusa ia le la sangi ia awala vale ngalo ia tato le sa la sa nei o le wa sa no mai tasi fo yo o sui foi o le tātou wharete maloni Riverside o la tala i le tātou mōli nei mō matamatanga i mau tā whaonga foi le sār verso lea o le te mea nei a mātou le nei o makoa mā nei a mātou wa ai i se le mātou fio lo lo nei Riverside Complex ia o lo o tere foi lātou o lo no foi pe i wharete malo ia nai malo ia mai whafo no foi ia pere whare tani malo keni ei o ngai wa onga sa misi mori kausanga mo mavai onga ole fa mai ia ke mi ia loa amaka kala le ka ko sa ia loa o yese manga ko le kama pule ia la ko amaka ngai mori ia wa foi le so o Christmas ia ke mi ngai ele kala ka ko mori ia ole ki fa ka wa ia e fa ko a ke lo fa ko kala leire le so mo prasa Malo o mori ai o mori boleva po leva ko ko fa pi fa mori nei po mori ama tau sanga le o te asu nei o e o mari ki si masi am aso fia ma ko e kala ko ia fa ia ko la mori fa le ko ia ko mai si mori fo ma ko so ko e no ke ia le me la nga le fa fa kai po le mori le mori de po ia le ia ko su ia le au i se ka kianga le le ia fa penga ona ma i se maka foi mai ko ma mai foi ia mai se foi mai fa nga we fia ia wa pi o fa nga wa ia ki nga mai ma ai nga ia mai fa ka fa mai fa nga ko sa le sa no nga ia o tu langa na ia se foi ma ni a misel ta tu fai tu le ia e tau ile mau ki le foi mal tau langa ia e pe o ile tele no mai la mai mo foi le ia nei whanau matamata e pi koe whelesi me whanau se spirit le o le Christmas a le whawhatai lo a maka lava i Riverside e le spirit Christmas i koe lope koe whai a tātou o le kele o mori le ke mingi ele i arbering ngai lunga kele o mori le ia o kai au koe whapi isi mori ia o le o mai koe siaki o kai au koe so lau o mawhai isi mori ele i surua la ko mo o la ko pala ia le kai a koe lo kai au Malo ia te minei e se le mātango fie, e se le mātango fie mori ia pēo nei si sila tuai o ia e whaftai lawa uso, so la koe pue mai luma ia a ole te minei, ia nā pēo nei whafonga mai sa unoanga fo i te tasi o lo o ngalua e fo i ia e lei taitai ona o maona pue tātou mori ia ua ia, ia lava le ia uia oka se mana ia mori mantua awari ngana toi au ta whaonga the Riverside Complex ia i nei Uloloa e le ua i tātou molina o man whapita minei. Ia pe ona sau noa e le sunga nā ia o stasi fo i o longa lua i le tātou Riverside Complex. E le i tai ona umu whapi i tātou moli. Mana i le niu lea o na moli uma ia. Ia matonu o tātou lo toa matua fo ia. Tasi lo whateri mālo la mano pe te minei. Ia mo le tātou mālo mai atuni whapo. E ngata fo i leo. Ia ta whaonga fo ia po se mea na viti whita whao mai ai. Ia pukso potu ia e nei tātou whateri mālo le ua mua whapi i lātou moli ia e whamanatu ai fo i le Christmas ma le anganga o Christmas ia i nei Uloloa ia i nei whaleata a te menei ia a seri poti na ma se tātou mana ia tonu o ia awane ngalo te oelas whaleile verso lea le whapea o le a whapi o mai lo moli umalawa a te menei ia ras whakaika i ngāle mele iai a te itai ia wa ia Walava uia la whataitai. Walava uia whataitai o mori. Ia wakua maa nei. Si poti na mata tunu. Manu ia tere ni aso. Tua whase fua.